Ikaze kuri mwe mwakozi kandi nizere ko muri bugire icyumweru cyiza dutangiye uyu munsi kuri uyu munsi wa mbere. Ikaze rero kuri mwese, reka dutangire tubaha ishusho y'umunsi izanabafasha muri iki cyumweru cyose muri rusange, tubinyuze mu byasohotse mu binyamakuru. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Turaza kugaruka hirya no hino ku isi, tugaruke hano mu gihugu cyacu, turaza kugaruka hirya no hino muri Afurika, turaza kuvuga ku isosi y'imbwa, turaza kuvuga ku bintu bidasanzwe byagiye biba, amakuru yose muri rusange hano ku Nkwakuzi uyakurikire, kuko araza kugufasha kugira ishusho y'uyu munsi wa mbere. Reka duhere hano mu gihugu cyacu, aho Kimisagara inyubako y'Inkundamahoro yafunzwe kubera umwanda mwinshi uyigaragaramo. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo Rwa kiravuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge bwafunze inyubako ikorerwamo ubucuruzi yitwa Inkundamahoro kubera umwanda mwinshi uyigaragaramo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara bwafunze iyi nyubako y'Inkundamahoro kuri uyu wa gatandatu muri iki cyumweru tuvuyemo, tariki ya 8 Kanama 2026. Umwe mu bayobozi bakora mu kagari ka Kimisagara iyi nyubako iherereyemo yatangaje ko yafunzwe kubera umwanda mwinshi wayigaragaragamo. Yagize ati yafunzwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara kubera umwanda mwinshi wayigaragaragamo. Umuturage witwa Habiyambere Eric we yavuze ko abangamirwa cyane n'uburyo abantu banywera inzoga mu tubari dukorera muri iyi nyubako banyara ahantu hose babonye. Ati usanga abasinzi bose bihagarika ahantu hose babonye, cyane cyane muri koridoro, kandi ubona ko babiterwa n'uko utubari twinshi tuba muri iyi nyubako nta bwiherero tugira, yewe n'utugira ubwiherero ku bujyamo bisaba ko umuntu yishyura. Yongeyeho ko na bamwe mu bagore bacururiza muri iyi nyubako y'Inkundamahoro biganjemo abazunguzayi bagira umwanda ukabije. Ati usanga umugore iyo afite umwana agashaka kwituma ahita amwicaza ahantu hose yiboneye akahituma uko bahamwicaje nyina. Buri wese ushatse kunyara nawe baramwihorera akinyarira ahantu hose abonye, boshye ko aho hantu hose hari ubwiherero. Abakoresha rero iyi nyubako y'Inkundamahoro bashinja nanone kompanyi yatsindiye isoko ryo kuyikoramo isuku ngo kuko itayikora nk'uko bikwiye. Umwe yagize ati bakoropa rimwe na rimwe kandi nabyo babikora iyo ubuyobozi bwabateye hejuru. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Uruganda rwa Sina Gerard rwenga inzoga rwafunzwe. Umuryango Akadomo Rwa uravuga ko RIB yatangaje ko igice cy'uruganda rwa Sina Gerard cyafunzwe kubera inzoga zitari ku rwego. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko igice cy'uruganda rwa Sina Gerard gikorerwamo ibinyobwa bisembuye cyafunzwe nyuma yaho hamenyekanye ko hakorerwaga inzoga zitari zujuje ubuziranenge busabwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabitangaje ku wa 8 Kanama 2026 ubwo RIB yerekanaga abanyamakuru abantu batandukanye bafashwe bakekwaho kugira uruhare mu ikorwa n'icuruzwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge. Mu bafashwe harimo umukozi wari ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard rukora ibinyobwa bisembuye. Dr Murangira yavuze ko uru ruganda rugizwe n'ibice bitandukanye birimo ikenga, imitobe n'ibindi bicuruzwa ndetse n'igice gikora ibinyobwa bisembuye. Yasobanuye ko igice cy'uruganda gifite aho gihuriye n'ibinyobwa bisembuye aricyo cyafunzwe mu rwego rwo gukomeza iperereza no gukumira ikorwa ry'ibicuruzwa bishobora guteza ibibazo ku buzima bw'ababinywa. Ibi bibaye mu gihe ubugenzuzi ku ruganda n'abakora inzoga bukomeje mu gihugu. RIB ivuga ko kuva ubwo bugenzuzi bwatangira inganda zigera hafi kuri 150 zimaze gufungwa, mu gihe amoko arenga 50 y'inzoga zikorerwa hanze y'u Rwanda nayo yakuwe ku isoko. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge kimaze kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Imibare yatangajwe ivuga ko abantu barenga 50 bamaze guhitanwa n'inzoga z'inkorano, abandi 100 bakaba barahumye, mu gihe abarenga 11,000 bagizwe imbata n'izo nzoga. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umujyi wa Kigali waburiye abagifite ububiko bw'inzoga zamaze gucibwa ku isoko. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagifite izo nzoga mu bubiko bwabo. Abo rero baburiwe n'umujyi wa Kigali. Nk'uko itangazo ryanditswe ku itariki ya 8 Kanama 2026 ribigaragaza, riributsa kohereza inzoga zakuwe ku isoko mu bubiko bw'uturere. Ubuyobozi rero bw'umujyi wa Kigali muri iri tangazo bwibutsaga abacuruza inzoga n'abazinywa kwigenzura ngo barebe ko mu bicuruzwa bafite hatarimo inzoga zaciwe, ni ukuvuga mu bubiko bwabo. Inzoga zose rero ziri ku rutonde rwakozwe na Rwanda FDA. Umucuruzi rero n'undi muntu wese waba ugifite inzoga mu bubiko cyangwa ahandi aributswa kwihutira kuzigeza mu bubiko bwateganyijwe n'akarere akoreramo cyangwa se atuyemo. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, iyi ni ibyasohotse mu binyamakuru. RIB yerekanye 16 ifunze barimo n'akazungu wa Ingufu Jean.
ikinyamakuru bwiza.com kiravuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 16 barimo ba nyir'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'abari abakozi bazo. Aberekanwe barimo Ihanabayo Samuel uzwi nka Kazungu usanzwe ari umuyobozi akaba na nyiri uruganda Ingufu Gin Limited. Uru ruganda rukaba rukorera mu karere ka Kamonyi, rukaba ruri mu zirenga 130 ziheruka gufungwa nyuma yo gusanga zarakoraga ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge. Kazungu yafatiwe hamwe n'abandi babiri bakoraga muri Ingufu Gin barimo umugenzuzi w'ubuziranenge Twahirwa Fulgence n'ushinzwe umusaruro Kasusabe Genius. Abandi ni Olutuwasin Yayay ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Kerry Test and Nutrition Rwanda, abo mu ruganda rwa Ebenezer Hub Sakaza Foods Enterprise, urwibutso ya Sina Gerard by'umwihariko mu ishami rikora ibinyobwa bisembuye, African Buffalo Paifani Company na Lotus Medical Group. Umuvugizi wa RIB Murangira BTL yabwiye itangazamakuru ko aberekanwe bose bahuriye ku kinyabutabire cya ethanol. Yakomeje agira ati bakurikiranyweho ibyaha 4: guha umuntu ikintu gishobora kwica ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha cyo kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Dr Murangira yunzemo ko mu gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ba nyir'inganda n'abakozi bazo bagiye bakoresha ibikoresho byarangije igihe, bakoresha ibipimo bitemewe bagamije inyungu zabo batitaye ku ngaruka bigira ku baturage. RIB ivuga ko mu gihugu hose hamaze gufatwa abantu babarirwa muri 80 mu gihe iperereza rigikomeje. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abana babiri bavukana bahiriye mu nzu. Umuseke.rwa uravuga ko umuriro wahereye mu gisenge bigakekwa ko waturutse ku mashanyarazi. Muri Huye inkongi y'umuriro yatwitse inzu ihiramo abana babiri bavukana, umwe ahita apfa undi arakomereka bikabije. Iyi nkongi y'umuriro yahitanye umwana igakomeretsa umuvandimwe we, yabereye mu mudugudu wa Rurenda akagari ka Matyazo umurenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Meya w'aka karere ka Huye Sebutege Ange yabwiye iki kinyamakuru ko iyi mpanuka y'inkongi y'umuriro yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa 8 2026, ni ukuvuga mu cyumweru tuvuyemo, ihiramo abana babiri mu nzu, umwe ahita apfa undi arakomereka. Meya Sebutege avuga ko inzego zitandukanye zatabaye zigasanga umwana umwe yamaze gupfa undi nawe yakomeretse. Umurambo w'uyu mwana wajyanywe mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUB, naho wakomeretse we akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Cyakora nubwo abahaye iki kinyamakuru Umuseke amakuru, ntabwo bigeze bavuga icyateye inkongi y'umuriro ndetse n'aho ababyeyi b'abo bana bari bagiye. Umwe mu baturage yavuze ko ubwo umuriro wadukaga umubyeyi w'abana yari hanze yihutira kujya mu nzu, asohora uw'imyaka 4 wari hafi amugeza hanze, naho undi w'imyaka 2 n'igice wari mu cyumba umuriro waturutsemo biramunanira kumusohora, baza gusanga yapfuye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yavuze ko bakimenya iby'iyi nkuru ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro ryihutiye gutabara. Ati ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro na RIB bihutiye kujyayo, bafatanyije n'abaturage inkongi barayizimya, ariko bitewe n'uko umuriro wari umeze byaje kurangira umwana w'imyaka 2 n'igice aburiyemo ubuzima, naho umukuru w'imyaka 4 we yarakomeretse mu maso ajyanwa mu bitaro bya CHUB kugira ngo yitabweho. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uyu muriro wadutse mu gisenge bihurirana no kuba abana bari baryamye aho mu nzu. Yasabye abaturage kujya bazirikana ko gushyira amashanyarazi mu nzu bagomba kwifashisha ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bagahakaza abatekinisiye babifitiye ubumenyi bari ku rutonde rw'ababyemerewe. Polisi isaba gushyira inyubako zabo mu bwishingizi nubwo impanuka iba itateguje. Yaboneyeho gusaba ababyeyi kandi kugerageza kuba hafi y'abana babo. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Nyakabanda umukobwa aravugaho kwicira mu nzu ye umuhungu bari batanye. Umukobwa wari utuye mu kagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aravugaho kwicira mu nzu ye umuhungu bari batanye bagiye gusambana. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 5 Kanama 2026. Abatangabuhamya babwiye iki kinyamakuru cya Ukweli Times turi gusomaho iyi nkuru ko uyu mukobwa wari usanzwe atuye hafi y'urusengero rwa ADPR ruherereye mu Nyakabanda Nyaruguru yahitwa ku Gasoko yatahanye n'umuhungu bari basangiye inzoga amujyana iwe maze birangira mwishe. Bavuga ko batunguwe cyane n'uburyo baje kumva amakuru y'uko uwo mukobwa yivuganye uwo musore, n'uburyo bamwe mu babonanye nabo mbere babonaga bahuje urugwiro. Umwe ati twatunguwe no kumva yamwishe n'uburyo twabonanye bameranye neza ubona ko bumvikanye. Undi ati nyine ngo umuhungu yaguriye umukobwa amayoga menshi baza gutahana agiye kumurya ituru, ariko nyuma birangira mwishe, gusa ntabwo tuzi icyo yamwiciye.
nyuma y'uko iyi nkuru y'urupfu rw'uyu muhungu imenyekanye mu gitondo cyo kuwa kane tariki ya 7 Nyakanga 2026, inzego z'umutekano zirimo polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha zahise zigera muri urwo rugo uwo musore yiciwemo zitangira gukora iperereza. Amakuru aturuka rero muri akagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda ubu bwicanyi bwabereyemo avuga ko uyu mukobwa ukekwaho kwica uwo muhungu yamaze gutabwa muri yombi. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Israel yateye ishoti gahunda ya Trump yo kugarura amahoro muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu cye cyanze gahunda y'ingingo ya 15 ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igamije kugarura amahoro muri Gaza. Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zitazava muri Gaza kugeza igihe umutwe wa Hamas uzaba washyize intwaro hasi mu buryo bwuzuye kandi bwizewe. Mu nama y'abaminisitiri yabaye kuri iki cyumweru, Netanyahu yavuze ko Israel yanze iyi ngingo ya 15. Yakomeje avuga ko ingabo za Israel zitazigera ziva muri Gaza kugeza igihe Hamas izaba yambuye intwaro koko, kandi ko zizakomeza gukumira icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'abasirikare n'abaturage ba Israel. Mu kwezi gushize, urwego rwa Board of Peace rwashyizweho na Trump rwatangaje ko rwageze ku masezerano ateganya ko Hamas n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Gaza byamburwa intwaro burundu. Hamas nayo yatangaje ko yemera gutanga intwaro zayo zikomeye, ariko bigakorwa ari uko Israel ihagaritse ibitero byose yishinja kuyigabaho, ikavanaho ingabo zayo muri Gaza. Trump yavuze ko kuba Hamas yemeye kwamburwa intwaro ari intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye n'umutekano muri Gaza. Netanyahu we yavuze ko Hamas igomba kubanza gushyira intwaro hasi mbere y'uko Israel ivana ingabo zayo muri ako gace. Yashimangiye ko Israel idashobora kwemera igikorwa cyo kwambura intwaro Hamas mu gihe kitabaye mu buryo nyabwo kandi bushobora kugenzurwa. Yavuze ko akomeje kuganira n'abayobozi ba Amerika kugira ngo harebwe intambwe yakurikiraho nyuma y'uko Israel yanze iyo gahunda. Iki cyemezo gifatwa nk'indi mbogamizi kuri gahunda ya Trump yo kugarura amahoro muri Gaza yatangajwe bwa mbere muri Nzeri 2025. Israel yakomeje kugaba ibitero muri Gaza nubwo yari yaremeye agahenge ka mbere mu Kwakira 2025. Iki kibazo kandi kije habura amezi make ngo Israel ikore amatora. Netanyahu ashobora kuba atifuza kwemera ibyo abatavuga rumwe nawe bafata nko korohereza Hamas cyangwa gusubiza inyuma intego za Israel muri Gaza. Kugeza ubu ibijyanye no kumenya uruhande rugomba kubanza kubahiriza ibyo rwiyemeje ni ikibazo gikomeje kuba inzitizi ikomeye. Israel isaba ko Hamas ibanza gushyira intwaro hasi, mu gihe Hamas nayo isaba ko Israel ibanza guhagarika ibitero no kuvana ingabo zayo muri Gaza. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Twayisomaga ku iyo nkuru. Umudepite yateye amagi minisitiri w'intebe bituma imirimo y'inteko ihagarara. Umuryango Akadomo Rwa uravuga ko inteko ishinga amategeko ya Kosovo yahagaritse imirimo yayo kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru turi kuvamo, nyuma y'uko umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ateye amagi minisitiri w'intebe w'agateganyo Albin Kurti. Muri Kosovo hamaze kuba amatora inshuro 3 mu gihe kitageze ku myaka 2, aho inteko zagiye zisenyuka bitewe n'ibibazo bya politiki mu gihugu. Kurti yari yamaze iminsi agirana ibiganiro n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ku bijyanye no gushyiraho perezida mushya. Mu gihe yashakaga ko amatora yigizwe inyuma, umudepite Time Kadrijach yamuteye amagi. Kadrijach yateye hejuru ati ukwiye kwicwa n'ikimwaro, ari nawe atera amagi Kurti wari wicaye ku murongo w'imbere mu nteko. Perezida w'inteko yasabye ko amashusho yatambukaga imbonankubone ahagarikwa, maze abashinzwe umutekano bihutira kurinda Kurti. Kurti yakomeje gutuza, avuga ko niba guterwa amagi ari cyo giciro agomba kwishyura kugira ngo ibiganiro bikomeze, yishimiye kukishyura. Icyakora inama yahise isubikwa. Ishyaka rya Kurti yaje ku mwanya wa mbere mu matora y'abagize inteko iheruka kuba muri Kamena, ribona ubwiganze buhagije bwo kuyobora. Bamwe mu badepite banatangaje ko hashobora kwitabaza inkiko nyuma y'uko Kurti asabye kongererwa igihe cyo gukomeza ibiganiro. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Isosi y'inyama z'imbwa ni intwari ikomeye ku baturage ba Korea ya Ruguru. Ibitangazamakuru bya leta ya Korea ya Ruguru byashishikarije abaturage kurya ibiribwa birimo isosi y'inyama z'imbwa n'inkoko mu rwego rwo kubafasha guhangana n'ubushyuhe bukabije. Mu mijyi igize Korea ya Ruguru, by'umwihariko umujyi w'umurwa mukuru witwa Pyongyang, ubushyuhe bwageze kuri °C 36.7 nk'uko bigenda bitangazwa n'inzego za leta zo muri iki gihugu. Iki kinyamakuru Korea Times kirakomeza kivuga ko mu gihe igihugu kiri mu bihe by'ubushyuhe bukabije buzwi nka Sambok mu mpeshyi, itangazamakuru rya leta ryibanze ku nama zafasha abaturage kubwihanganira. Ni itangazo ry'ubuzima ryasohotse ku ya 2 Kanama 2026 mu gitangazamakuru cya Rodong Sanmam.
gikorera mu ishyaka riri ku butegetsi cyasubiyemo ibi cyifashishije umuganga wo mu bitaro bikuru bya Pyongyang wasabye abaturage kurya ibiribwa bifite intungamubiri no guhitamo ibiryo bibafasha guhangana n'ubushyuhe. Muri ibyo biribwa harimo isosi y'inyama z'imbwa, isosi y'inkoko, ibishyimbo bya mang, igikoma cy'amafi ndetse n'igikoma cy'ibishyimbo bitukura. Isosi y'inyama z'imbwa ifite umwanya wihariye mu muco wa Koreya ya ruguru, aho bamwe bayifata nk'ibiryo bifasha umubiri guhangana n'ubushyuhe bwo mu mpeshyi. Koreya ya ruguru ntiratangaza umubare w'abantu bapfuye cyangwa bakomeretse bazize ubushyuhe bukabije. Icyakora muri Koreya y'Epfo, igihugu gituranye nayo, abantu barenga 20 bamaze gutangazwa ko bapfuye bazize ubushyuhe bukabije. Agasosi rero k'imbwa karafasha muri Koreya ya ruguru. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iran yashimangiye ko umuhora wa Hormuz utazafungurwa Amerika itarekeye ibyisabwa. Umuryango akadomo rwa uravuga ko Iran yatangaje ko ititeguye gufungura umuhora wa Hormuz kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zifashe iya mbere mu biganiro bigamije guhagarika intambara ndetse ikemera kwishyura ibyangijwe muri Iran. Ingabo za Iran zavuze ko gufungura uyu muhora uzwiho kuba inzira ikomeye ikoreshwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli bizaterwa n'uko Amerika yubahiriza ibyo Iran isaba. Ku ruhande rwa diplomasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye kimaze kugera ku ntambwe ishimishije mu biganiro na Oman ku bijyanye n'uko umuhora wa Hormuz wakongera gufungurwa, ariko yavuze ko ibyo bidashobora gukorwa mu buryo bworoshye mu gihe Amerika igikomeje kugaba ibitero kuri Iran. Ibi byatumye ingabo za Iran biramo ko gufungura umuhora wa Hormuz bitazaba mbere y'uko Amerika igaragaza ubushake bwo guhagarika imirwano no kubahiriza ibisabwa na Tehran. Umuhora wa Hormuz ufite akamaro gakomeye ku isoko ry'ingufu ku isi kuko unyuzwamo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli bitwarwa n'amato. Gufungwa kwawo bishobora kugira ingaruka ku itangwa ry'ibikomoka kuri peteroli no ku biciro byabyo ku masoko mpuzamahanga. Ibi ngira ngo inkwakuzi twamaze kubibona, aho bafungaga Hormuz esansi igahita izamuka n'ibindi bintu bikazamuka. Iran ivuga ko ibitero bya Amerika biri mu mpamvu z'ingenzi zituma uyu muhora ukomeza gufungwa mu gihe ikomeje gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro n'amasezerano agamije guhagarika imirwano. Kugeza ubu gufungura umuhora wa Hormuz biracyari mu maboko y'impande zombi, mu gihe ibiganiro binyuze muri Oman bikomeje gushakirwa umuti w'iki kibazo. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Abantu 4 barimo abapolisi 2 bishwe muri Afurika y'Epfo. Minisitiri w'agateganyo ufite igipolisi mu nshingano muri Afurika y'Epfo Firoz Chacharia yavuze ko iyicwa ry'abantu 4 barimo abapolisi 2 ryabereye mu gace ka Reiger Park mu burasirazuba bwa Johannesburg ari ubwicanyi bw'agashinyaguro kandi bushobora kuba bufite aho buhuriye n'udutsiko tw'abagizi ba nabi. Chacharia yasobanuye ko iki gikorwa nk'ubwicanyi butagira impuhwe, mu gihe inzego z'umutekano zikomeje gukurikirana ibyabaye mu gushaka abakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Abishwe barimo abapolisi 2, bikaba byongera impungenge ku mutekano w'abashinzwe umutekano muri ako gace cyangwa n'ikibazo cy'ibikorwa by'udutsiko muri Johannesburg. Minisitiri Chacharia yavuze ko inzego z'umutekano zikomeza guhangana n'udutsiko tw'abagizi ba nabi no kurinda abaturage ibikorwa by'urugomo. Reiger Park iherereye mu burasirazuba bwa Johannesburg, agace kamaze igihe gafite ibibazo bijyanye n'ibikorwa by'amabandi n'urugomo. Iperereza ku rupfu rw'abo bantu 4 rirakomeje mu gihe hategerejwe andi makuru ku cyatumye ubu bwicanyi bubaho n'ababigizemo uruhare. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Umutwe wa Al-Shabaab ukomeje kunyeganyeza inzego z'umutekano za Kenya. Abantu nibura 6 bakomeretse, harimo umwe wakomeretse bikabije nyuma y'uko imodoka barimo ikandagiye igisasu cyari cyatezwe mu muhanda mu gikorwa bikekwa ko ari cy'umutwe wa Al-Shabaab mu ntara ya Mandera. Nk'uko amakuru y'ibanze abigaragaza, impanuka yabaye kuwa 4 ahagana saa 12 z'umugoroba hafi y'umudugudu wa Dole mu karere ka Elwak. Nk'uko ikinyamakuru Bwiza.com kibivuga, aba bantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser mu muhanda ukoreshwa cyane wa Mandela Elwak ubwo icyo gisasu cyaturikaga. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Elwak kugira ngo bavurwe. Abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi batangaje ko umwe muri bo yari yakirembye cyane kugeza mu gitondo cyo kuwa 5 w'iki cyumweru turi kuvamo. Polisi yatangiye iperereza kuri iyi mpanuka ariko ntiyari yemeza ku mugaragaro babigizemo uruhare. Al-Shabaab yongereye ibitero ku mupaka wa Kenya na Somalia, ikora nibura ibitero 25 mu byambukiranya imipaka mu turere twa Mandera, Garissa, Wajir na Lamu muri uyu mwaka. Abasesenguzi mu by'umutekano bahuje ku kwiyongera kw'ibitero n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje byo kugaba ibitero ku mutwe wa Al-Shabaab mu ntara ya Jubaland muri Somalia, bikekwa ko byasunikiye bamwe mu barwanyi muri Kenya. Iki cyumweru kimwe mbere yaho tariki ya 28, abapolisi 5 muri Kenya n'ubundi bari bishwe nyuma y'uko inyeshyamba za Al-Shabaab zigabye igitero ku itsinda ry'abapolisi bashinzwe ibikorwa bidasanzwe Special Operations Group bari ku irondo hafi y'urugomero rwa Wanti mu karere ka Mandera.
ariko n'ubundi itsinda ry'ubufasha bwari bwoherejwe mu gutabara nyuma y'icyo gitero naryo ryakandagiye ikindi gisasu cyasenye imodoka yaryo y'umutameno. Muri Garissa inyeshyamba zishe abasirikare 4 ba Kenya Defence Forces mu gitero cy'igisasu gihishe mbere y'uko abapolisi 6 ba polisi y'igihugu n'ubundi nabo bapfira mu gico cyakurikiyeho. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Inzara iravuza ubuhuha mu banyeshuri ba kaminuza. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo Rwa kiravuga ko abanyeshuri ba kaminuza muri Uganda bahanganye n'ikibazo cy'inzara gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo no ku myigire yabo, aho bamwe bavuga ko kubura amafunguro bituma basiba amasomo ndetse bagahitamo kugurisha ibyo batunze. Muri iki gihe kaminuza zo muri Uganda zirimo kwakira abanyeshuri bashya, bamwe mu basanzwe bahiga bavuga ko ikibazo cyo kubona amafunguro gihangayikishije. Bavuga ko bamwe bamara iminsi barya ifunguro rimwe ku munsi, abandi bagahitamo ibiribwa bihendutse bitujuje intungamubiri zihagije kugira ngo babashe kuzigama amafaranga. Abanyeshuri bavuga ko inzara ibabuza kwibanda ku masomo ndetse rimwe na rimwe ikabatera gusiba amasomo. Ubuhamya bw'abanyeshuri baganiriye n'ikinyamakuru New Vision ndetse na raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwo kubona ibiribwa muri Uganda Food Rights Alliance bwakozwe muri kaminuza zitandukanye butanga ishusho y'uko bamwe mu bahatirwa kugurisha ibyo batunze, gufata imyenda cyangwa gushaka ibiryo mu bundi buryo ari ikibazo gikomeje gufata intera muri iryo shuri cyangwa se mu mashuri ya kaminuza. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi imibereho n'imimerere y'abanyeshuri bavuga ko n'ubufasha butangwa na leta budakemura ibibazo byose bahura nabyo. Amafaranga ahabwa bamwe mu banyeshuri abafasha kwiga azwi nka bourse bavuga ko adahuje n'ibiciro biri ku isoko kandi ko adahagije mu kwishyura icumbi, kurya n'ibindi bikoresho by'ibanze bikenerwa mu myigire yabo. Leta ya Uganda ivuga ko ikomeje gufasha abanyeshuri binyuze muri gahunda zitandukanye z'uburezi, ariko ikemera ko ikibazo cy'imibereho n'imirire gisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ngo haboneke igisubizo kirambye. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri muri Uganda, Perezida Museveni arambiwe abaganga basiba uko bishakiye n'abiba imiti. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko hakazwa ibikorwa byo kurwanya abakozi bo kwa muganga, ruswa n'ubujura bw'imiti mu bigo bya leta. Museveni yavuze ko abaganga n'abandi bakozi bo kwa muganga batajya ku kazi bazirukanwa bagasimbuzwa urubyiruko rwize iby'ubuvuzi rumaze igihe rudafite akazi. Ibi yabigarutseho kuwa gatanu mu cyumweru turi kuvamo ubwo yagezaga ijambo ku bagize itsinda ry'abadepite mu ishyaka rya National Resistance Movement NRM bari bateraniye muri Speke Resort mu Nyonyo. Museveni yavuze ko serivisi mbi zitangwa mu nzego z'ubuzima ziri mu bibazo bikomeye abaturage bamugejejeho mu ngendo zo kwiyamamaza aherutse gukorera hirya no hino muri Uganda. Ati, nashakaga gukoresha uyu mwanya kugira ngo mbabwire ibyo ndimo kubona mu baturage. Yagaragaje ko mu bice bitandukanye by'igihugu hakomeje kugaragara ikibazo cy'ibura ry'imiti mu mavuriro ya leta nubwo ubutegetsi bukomeza gushora amafaranga mu rwego rw'ubuzima. Ati, ubuzima bugomba kwitabwaho. Mu bigo nderabuzima harimo ruswa, nta miti uhasanga. Ese ni ukubera ko idahari cyangwa iribwa? Museveni yavuze ko leta igiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane niba ibura ry'imiti riterwa n'uko itangwa ari mike cyangwa niba abayiba bayigurisha ahandi. Yavuze ko iki kibazo kizaganirwaho n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo kongera imicungire myiza n'uburyozwe mu rwego rw'ubuzima. Nanone Museveni yanenze abaganga n'abandi bakozi bo kwa muganga bakomeza guhembwa na leta kandi batajya ku kazi uko bikwiriye. Yavuze ko leta itazakomeza kwihanganira birengagiza abarwayi kandi hari ibihumbi by'urubyiruko rwize iby'ubuvuzi rudafite akazi. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. RDC, uruhinja rw'amezi 8 rwakize Ebola. Ikinyamakuru Igihe Akadomo.com kiravuga ko uruhinja rw'amezi 8 n'umuforomo basezerewe mu kigo cyita ku barwayi ba Ebola cya Katwa mu mujyi wa Butembo nyuma yo gukira iyi ndwara. Abarwayi bombi basezerewe kuwa gatanu muri iki cyumweru tuvuyemo tariki ya 7 Kanama 2026 nyuma yo guhabwa ubuvuzi muri iki kigo kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuforomo wakize Ebola hamwe na nyina w'uruhinja bashimye abaganga n'abandi bakozi bo mu kigo cya Katwa ku buryo bitaye ku barwayi. Uyu muforomo nanone yasobanuye ko yanduye virusi ya Ebola, anashishikariza abandi bakozi bo kwa muganga kubahiriza ingamba zo kwirinda. Yasabye n'abaturage gukurikiza amabwiriza yo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Abasivili 13 biciwe mu gitero cya ADF muri Ituri, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage nibura 13 biciwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitero gishya cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri yerereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Igitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 8 Kanama nk'uko byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Protection Plus.
imiryango yo muri ako gace n'abaturage bagaragaje uburakari bwinshi bitewe n'ubwiyongere bw'ibitero, bavuga ko ibi bikomeje nubwo hari ingabo za MONUSCO. Abagizweho ingaruka n'ibi bitero ni abatuye mu mudugudu wa Banana Ecole mu murenge wa Babila Babombi, ariko abandi baturage benshi bo barashimuswe nk'uko byatangajwe n'imiryango itegamiye kuri leta. Iki gitero cyabaye nyuma y'amasaha 48 gusa habonetse imirambo 10 y'abaturage mu rusengero, mu gihe umutwe wa ADF ukomeje kongera imbaraga mu bitero byabo muri ako gace. John wo mu muryango Protection Peace arasaba ubutegetsi bwa Kongo n'abafatanyabikorwa babwo gufata ingamba zo guhagarika ubwicanyi bumaze kuba nk'ikintu gisanzwe. Avuga ko abaturage batumva impamvu nubwo hari ingabo za MONUSCO ukuntu ibitero bikomeza gutuma habaho impfu no gushimutswa kw'abantu ndetse no gutwikwa kw'imidugudu nyamara izo ngabo zihari. Iyi ni mwakoze ukurikiye, iyi ni byasohotse mu binyamakuru. AFC M23 iremeza ko abantu 6 mu bo yashyikirijwe na Kinshasa itabazi. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko AFC M23 kuwa gatandatu yatangaje ko muri abo bantu 15 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarekuye ikabashyikiriza uyu mutwe 9 gusa aribo wemera ko bari ku rutonde rw'abantu ufitanye isano nabo, mu gihe abandi 6 batari kuri urwo rutonde. AFC M23 yabivuze mu itangazo yasohoye kuwa 8 Kanama 2026 nyuma y'uko abo bantu 15 bashyikirijwe umutwe ibunagana wa 7 Kanama mu gikorwa cyafashijwemo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge iyo bita ICRC. AFC M23 yavuze ko abo bantu bavuye ahantu hatandukanye hafungirwamo abantu muri Kinshasa, harimo gereza ya Makala, gereza ya Ndolo ndetse n'ahafungirwa abantu n'urwego rw'ubutasi rwa RDC mbere yo kujyanwa i Beni no kuhava berekeza i Bunagana banyuze muri Uganda. Uyu mutwe wavuze ko 9 muri abo 15 washyikirijwe bari ku rutonde rw'ababarirwa muri 768 wari wagejeje ku bahuza b'ibiganiro by'amahoro saba ko barekurwa nyuma yo gufungwa na Kinshasa bazira gukekwaho ko bafitanye isano n'uwo mutwe. Rero 6 muri bo bavuga ko batabazi. Iyi ni mwakoze ukurikiye, iyi ni byasohotse mu binyamakuru. Katari irashimira ikorwa ry'imfungwa za AFC M23. Leta ya Katari yatangaje ko yishimiye ikorwa ryakozwe n'abayobozi ba Kongo ry'abantu 15 bari bafunzwe ndetse no gushyikiriza aba bantu Alliance Fleuve Congo binyuze muri komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge iyo bita ICRC. Aba bantu 15 AFC M23 yaje gutangaza ko 6 ntaho bahuriye nayo barekuwe tariki ya 6 n'iya 7 Kanama hakurikijwe uburyo bwo guhererekanya imbohe bwashyizweho umukono mu biganiro bya Doha muri Nzeri umwaka ushize. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Qatar ibona kwirirekurwa ari intambwe y'ingenzi mu gukomeza icyizere hagati y'impande zombi no kuzana umwuka mwiza mu mihati ikomeje yo kugera ku bisubizo by'amahoro kandi birambye. Qatar ivuga ko iyi ntambwe igomba kugira uruhare mu bikorwa bigamije guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni mwakoze ukurikiye, iyi ni byasohotse mu binyamakuru. Usibye Qatar, Amerika nayo yashimye ireherekanwa ry'imfungwa ryabaye hagati ya RDC na AFC M23. Masadi Boulos, umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump, niwe watangaje ko Washington yemeye intambwe avuga ko yakozwe hashingiwe ku masezerano ya Doha n'uburyo bwo guhererekanya imfungwa bwashyizweho n'impande zombi. Iyi ni mwakoze ukurikiye, iyi ni byasohotse mu binyamakuru. Hanyuma nanone umukambwe witwa Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ararembye, ari mu bitaro rwose. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yabitangaje mu kiganiro yagiranye na BBC ko kanseri ya prostate ifata imyanya ndangagitsina y'abagabo se arwaye yageze mu magufwa ikaba imutera ububabare bukabije. Ubwo rero yakomeje avuga ko rwose ari kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga. Nkuru ya Bwiza.com. Ini mwakoze ukurikiye, ibindi byasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko i Rusizi abahinzi ba tangawizi barira ayo kwarika. Abahinzi ba tangawizi bo mu karere ka Rusizi barataka ibihombo bitewe no kubura isoko ry'iki gihingwa gikungahaye kuri vitamine C ikagira uruhare mu gutuma igogora rigenda neza. Ikinyamakuru Bwiza.com kiratangaza ko tangawizi ari urukingo, ikaba ikiribwa, kikaba n'umuti gakondo. Abenshi mu bayikoresha nk'ikirungo cy'icyayi, abandi bakayikoresha mu biryo. Rwose bahamya ko iki kirungo cyangwa se iki kiribwa kibafasha ndetse gufasha umubiri mu igogorwa ry'ibiryo, inagira uruhare mu kugabanya isesemi ndetse no kubyimbirwa. Benshi rero mu Banyarwanda batangiye guhinga iki gihingwa muri COVID-19. Aho iki cyorezo gikubitiwe rero inshuro, abahinzi ba tangawizi bavuga ko bafite ikibazo cy'isoko ry'izi tangawizi, aho isoko ryabuze burundu kuko kiro cya tangawizi cyakonkobotse kikagera ku mafaranga 600 kivuye ku 2500. Aniseti Ntibizerwa wo mu karere ka
ka Rusizi mu murenge wa Nyakabuye yavuganye na igihe ababwira ko yavuze ko mu myaka 20 amaze ahinga tangawizi muri uyu mwaka wa 2026 aribwo bwa mbere yaziburiye isoko. Ati kuri iyi nshuro mfite toni zirenga 2 ariko sinazikuye nazirekeye mu murima kubera ko zataye agaciro. Ibizerwa avuga ko tangawizi zabuze isoko bikamuhombya miliyoni 1 n'igice, agasaba ko bakorerwa ubuvugizi kugira ngo bongere kubona isoko. Gatarayiha Jerome nawe ufite tangawizi zigera kuri toni 1 yavuze ko mu gihe cya Covid ikiro bakigurisha 2500, ariko kuri iyi nshuro abaguzi bo bari gutanga amafaranga 600 gusa. So byamuteye rero igihombo kinini, aho ubundi muri tangawizi ataburagamo 800 cyangwa miliyoni. Umuyobozi rero w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel avuga ko bateganya gusura aba bahinzi. Ati tangawizi uretse kubikoreshwa mu rugo nk'ikirungo, hari n'inganda zikora ibinyobwa zikenera. Ubu rero umukoro dukuyemo nk'akarere nuko hazabaho kubasura tukareba ingano ya tangawizi bahinga n'aho bayihinga, noneho umuntu akayihuza n'ibikenewe ku isoko kandi akabahuza n'amasoko nabo nyirizina. Kandi sinshidikanya ko hari amasoko ashobora kugura iyo tangawizi akabafasha kugaruza imbaraga batanze. Izi zari inkuru zo mu binyamakuru zibafasha kugira ishusho y'umunsi. Iyi ni Inkwakuzi, twizere ko muri buze kugira ibihe byiza, mukagira intangiriro z'icyumweru nziza, tukazongera guhura ejo saa 11 tubagezaho byasohotse mu binyamakuru nk'ishusho y'umunsi muri rusange. Muhahe muronke.